imaze kwerekana video ku nkoranyambaga zayo bakira abakinnyi babiri bashya b'ikipe. Hari uwitwa Elia Kategeya garagoretse muze ni Vovonori. Elia Kategeya avuye muri Mukura, umusore w'inzobe kabisa, umusore w'inzobe rwose usa neza, asa na Gateredimo. Kuki asa na Edimo cyane murayibona barasa, asa na Gateredimo neza ariko umusatsi si umwe. Bamwakiriye Edimo yagira umusatsi, Edimo ari ukuntu agatereka gagatsindagira, mwana sana akana gasa neza cyane, nakajeni nagasirimu nakabronde kabisa, kinyagatare kabisa. Bakoze icyo bita kiraro kiriya kiraro niko bakira abakinnyi ahantu hose kabisa. Abana baragira amakutushi umugongo n'abate wacyana we. Bakiriye Kategeya Elia bakirana Mbonye Umwami Taiba uvuye muri Marine FC. Wonderful. Nubundi n'umuwe n'umukinnyi wa APR. Bamugaruye. Umwami Taiba nyuma kwitwara neza. Ngira ngo umukinnyi muri Marine. APR Football Club yasobanuye ko ikeneye umuntu uzajya ukina inimero 10. Kategeya imibare yamuvugiraga ibitego 3, assist 3 mu mikino 8 yakiniye mu kipe ya Mukura Victory Sport. Mukura amakuru ahari yahawe miliyoni 8 z'amafaranga y'u Rwanda ku mezi 6 yarasigaje. Hanyuma Kategeya Elia akamenyana n'ikipe ya APR Football Club, bamuzanye mu gihe cyiza, barimo baritegura kujya muri Mapinduzi Cup z'abatariki 27 z'ukwezi kwa 12. Mwabonye ko ikipe APR iri kumwe n'itsinda ry'ikipe ya Simba Sports Club iri mu gihugu cya Tanzania. N'uburyo bwiza rero bwo kugira ngo ikipe ya Marine ahubwo niyo Marine uzerutayizwe Marine rwose yagenderaga kuri Mbonye Umwami Taiba. Bayitishe nka Yannick sinimo kuko adakina, bashaka kwititiza nka Yannick bakabisiga, ariko byashoboka kwititiza nka Yannick ntagenda. Yannick dore urumva kuri barutayizamu hari bwitambawemo unikize hari inshuti inosa Mbonye Umwami Taiba bakaba babisikana na Yannick nawe akajya muri Marine akajya kwitekereza ikibazo yabyemera. Biragoye. Marine umuntu wakinnye muri Rayon Sport profile nkiriya biragoye, yakwemera kujya muri Marine, yavuga biragoye nishakira ikipe. Ahubwo Mukura ni mutira Mukura yajyayo, Neves ashobora kujyamo akaza cyangwa se agasimbura na Peter Brevor Musanze mu gihe ya Peter abone equipe Musanze yabone equipe Kigali akegera nk'Musanze, nayo ni equipe ikomeye yagaze neza muri championnat. Akwiye kujya muri stade mpuzamahanga ya Huye, stade mpuzamahanga ya Huye period. Akwiye gukina ku kibuga amenyere synthetic, akwiye kujya mu mujyi w'abantu bashoboye bafite amafaranga umujyi mwiza nk'uwa Musanze period. Aho mujanze bikomereza bana Yannick uhitemo Yannick akwiye kujya mu ikipe ya Mukura, equipe ya gatatu muri champion. Jya mu ikipe ya Mukura ukeneye kuri stade mpuzamahanga ya mbere mu Rwanda, ntabwo akeneye gutwara igikombe cya champion, ukongera ukaroransa wongera ureranse no yasi ikipe ya gatanu n'iya gatatu bitandukanye, ikipe itwara ibikombe mu Rwanda ya gatanu. So ngayo nguko rero Kategeya ngo yamaze kugera muri habura ibintu bike ngo birangire, byarangiye ku munsi w'ejo. Ibyo ibyari buburaga nibyo kuziyagarutseho by'amafaranga. Urumva yuko Mukura yabonye miliyoni 8. Lorenzo ubwizini urumva aho zajya APR abakinnyi bayo bahiriye Mukura miliyoni 8 kuri Kategeya, miliyoni 8 kuri Jabel, wari watirwe muri Mukura bazamutangaho nka 3 ni gasenka kugira ngo aviriye ukomeze kuri polisi mbere no mwaka w'imikino kutangira yamwirukanseho. Hari rero kuri ku meza yaranditseho miliyoni 60 by'amadolari niyo Mukura yashakaga. Polisi ibona ntabwo iri bugimira guti umwe mu biri kora APR equipe nkuru wenda na 3 n'umuryango we basunika bashaka kwemera wenda make kuri ayo bakemera 50 ariko abari n'izindi cross ubwo ngubu zazatuma nyine n'umuryango ndetse na Mukura ziza kungukiraho. Ubwo kuba ko twatavuze Mapinduzi tubibutse abakunzi ba APR ko APR umukino wa mbere uzaba ari tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere bakina na Singida, umukino wa kabiri muri Mapinduzi Cup uzaba ari tariki ya 3 APR ikina na Jamhuri yo muri Zanzibar. Hanyuma tariki ya 5 ari wo munsi no kuza kureba gupima neza no gushyira ku munzani APR izaba ikina na Simba Sport Club.